me tontom Otumfuor na wo mpa kona kokoshepo me de no me de na me tontom no wunya wo de afato enchensen so na ayi onfiri nsoro na o mehwe fom yentena ho emani papa obi mumu sakate no nse ne din dabi yentena ho ema mu nse opimso din se na aduo se mahamo me de enye ho na mehwe baba bibia mehwe ne se opimso akoda bia mfa na no ntia no opimso akoda bia mfa na no ntia ye sole ye no mahu die si na kakra nko ma minya bema twini Jonas enoma bia ebubo wa hase no enoma bia ebubo wa ha no affidavit bi ne document bi na ebubo wa ha no twini Jonas senke beya tirie memitufo senke beya yeseo sebi tafrache okwasia ne entie futu okwasia ene entie futu enka chima ena ni huyanka de na wase bibia twini Jonas senke beya me se senke beya unya be maneme senke beya brabontene ne be ka che tiefo empenifo se empenifo mesremo kasafi bia makati bia mo fa ncheme kutudwe gufom mesro na nakufo ado mesro openso mesro muslim chief imam mesro mo fa me fonso nyina anya dai encheme but adwuma ne de obeye adwuma no ensempa na wo ka no obeka but atembidie ne kasatwie ene sese efia wudi kumpanifo no obejai but amamla ni amanye bia esese ofeta bia na wodi atia opimso no ene de mintimi nyimfrim me meka bi ma MPP na me meka bi ma NDC me de na meka tieniye me de na me meka opimso nti na me wo hawo me de na meka eti Jonas amamla ni amanye bia wo so obeye bia na ne de utwu mutan ene okosoro eba from obeye sa amamre no but eno no nchese ebe ma wo ayede achiro dabi opimso hwe papa na mudi ni di agro no odo obi a one time nipa o opimso one time nipa opimso senya odo ne ma no wo ye ne bone se de kwa no de akwada chew because of afna eno fa ha o hwa ha no hwa ha no kan no so so amfa sompa amesum asantea wakani nina nti adenti na momo mofra mosoleti opimso mumiemu ade mumiento aso ise kwede ye pe no ayira ne number obi anima ye wurawura mu akohwehwe ni nuanum kohwehwe ne nafofo omunim na ye daada omo na omo de number ne ma ya ofre ye ohun se ye wa hwedem no wadwane hwedem no wadwane adenya matese ye de akufu ado ekokot ti omo hwe ni aye ne ho adwuma ansa se video efiri hin ena nyame a ompe bone na atamfa yi empenfu amada na mo be bronsam egu Ghana na odina no na ka keke show he odina no na kan yo oni hwe wo ho akoda ni hwe wo ho so kasafin ene se ne wo gu ni papimu anu ase no oni hwe wo ho oni video bia wo ho na se mpo no wo video bi wo ha abonte na ababeka tieni pa nyansa we unyen be bia ntie da abofra ni be oni video bia wo ho I'm telling you but na no ayinika na no ya no we no ayinika na no we no ayinika I'm telling you and then me shenyen se guwa ma mofra no me shenyen se guwa ma mofra hwe me kan na nam de futu ni so fam me nua boy bi small boy bi o Ghana ye fe na Atiku asesei Atiku o ka face the country no me sraw me nua be ma senke be ya me hu se wadi opim so atem wadi Otumfuor atem me no wudi na Akufo ado atem wudi mahama atem a me de me nhwemu ho me nya amanyosem edu aba me nu mienu ene ekoto ya aba ene de ma sampanifo no but opim so de ye ekoto aba me nu mienu be dia dance sebi tafrache ya amfa ye nyansa ne ye jimi anko Otumfuor ahimfie ankoto aba ma no
Tieniye pan, tieniye emu da hode. Minu mienu. Ye koto yaba no. Sebi tafrache, tieniye pan. Sebi tafrache. Minu mienu. Ye nyansa. Eni sebi tafrache, ye jimi. Ye koto aba no edema. Ye fre party mienu bi MPP ni NDC. Ena minu mienu ye koto yaba mano. Fair enough. Ye koto ndi ye hu nyansa o. Sebi ye hu nyansa o. Se opimso ho ye koto yaba ma opimso. Eni ye kokoto yaba ma MPP ni NDC. Fair enough. Na afie dey. Ede be nti na sese no mode opimso ye twapia. Na mudi opimso atem. Akunya no wote no enye akunya ketewa o. I'm telling you. Upo. Akunya no opimso wote no ye ndi ho agoro. Tieniye pan, tieniye. I'm talking to you. Akunya no opimso wote no enye akunya ketewa. Tumo ya momani atrama ninton mumu esukono ma tisamo mo ya momani atrama ninton. Ye noane se na amen. Na mu obia na ne opimso na mo be kasetia no. Me ka kire mo ma wasante sem ehian. Obi ka so ya santinya na onye bone ma wasante sem ehian papa. Mo me ento aso. Ghana for so no nanado video aba se wo waye wano butu se wabro ni ase a water free na se na wo don se wo no water free se wabro ni ase na wo don se wo no mehu na ne ma chense yese Rebecca Kufuado yese ne bufu afu no maame no ne bufu afu pa no sa video no hu ye na no onse me ne mo ye video me ka kire mo say sa picture na e ba ye no na eno kra afa hia ana me ne delete me dia kwa ko delete picture ya na ka me de to so ma mo sesi a ka me de ba to so ma mo sesi a me ka kire say ma me no eni Otumfuor guest house engineer na me ka me say omra no me ka no kre say sa edan na Akufuado ne se wabruni no omotim no once ya ukunu di wakoda no bra be ka se enye no kre ya nti ma me na no ne kasa me kura nka me ma be yesi efie eja atofie ho no if I am lying ya na nanom ni abosom nyina ewo ho ye ka asem bi ya no makoyi nkrofo aba omo na oma no edenti no ma be abeye damage control nya no kre we kra ye twaniti ne de kwesi so na ye sei video so ebedi intro Akufuado na no onim tafrimpo wonti oni energy bia ni mu say boti donkote na nensa na wode wo se wa se na o tafre na se ukwati wo ho ye den na wo de asema amakan yamfa ne se ya agro na Akufuado entina se entwi nani danduru waka asekere ne se so hu de akoda ne kan ensema kasia enim samatin here ensema kasia enim ana abofra yi na no kan se obeyama wanya followers nintino na waji din nintino hwe edinje on tiniye pan tiniye edinje sebi tafrache so oji no